clear tu te zong chi bai vek ule voi November ni som pali sang ni som ni pali ni lai tho tan nia chanchin langsar zolte mi rain khwa chu Burma sipai thlona in boman thla ka kumruka nau bang pakhat athi Burma sipaya lutir turin mi engmazat loman trin tu ruwa kholal tan on kaplum foreign an hathok Burma mi le sa te kokira sipai lutir turin Burma sipai council in malamek an khopuya in khuar Burma sipai kem tamjok chu a in an la felto hloka police station a Burma police zuan in haulain bai an tok pale khopuya Burma sipai ten thona mangin ratan om tamna an kap ZPO CDF zanget ramchuan mipui ratan le damlaute tanpui atop thleng mi long ai thak sak theu turin kan soma cheu mi dain khwa chu Burma sipai in thlona mangin boman thlaka kumruk mi naupang pakhat athi Mandalay region nganjun khopuya mi dain khwa Burma sipai chuan thlona manga boman thlaka wangin naupang kumruk mi pakhat thin civil mi pathumin hliaman tor thu riat ani November ni som pathum zan dar som vela Burma sipai chuan wine 12 thlona mangin mi dain khwa chu bom som liin hun ranga an thlaka wangin poisoi lo nau pang meichia kumruk mi pakhat le civil mi pathum tlem turan om thu khochung mi puite chuan an soi Burma sipai ho chuan bom ne rang ka wangin khochung in tam takpo ti chiatina chu tiang bokin nganjun khopui simphiu kong khwa chu Burma sipai ten wine 12 thlona mangin bom som thum lai an thak le a thi le hliam tore ro hrit alani lo thu khochung upa te chuan an soi jinglam dar thum le chan vevel khan nganjun tangin new ta lampana kal chuak Burma sipai motor pali te chu mipui sipai TGYR gorilla chuan bomenga muzat nen laulam bunin an beya motor pakhat kap chia in Burma sipai thi de hliam po omnual ma se engza chiang en ni tiro hriat chen alani rilo Burma sipai alu tir turin mi enga muzat lauman trin tu ruwa kholal tan ong an kaplum Pago region bau kham khopui ruwa kholal tan ong chu mipui sipai ten valu chilin an ka hlum thu PPDF chuan thu chuan siam November ni som pathum charudar khale chan vevela pau kham khopui ruwa kholal tan ong chu mipui tang wal sipai PPDF lamin mahruain thanong in chu lu chilin an vaka pa alu le apuma fuin ahmuna athi ngal thu riat ani hen ka hlum tak thanong hi Burma sipai ho tan mipui enge mozat sipai alu tura lomanin an lu du lo chon paisa enge mozat lodila Burma sipai ho tan paisa le mipui sipai ho chanchin hrila lautan pui thin tu ani thu riat ani PPDF chuan chutiang information kim chang taka an hriat awangin a ina ngai valu chilin an kap hlum thu an tar lang bok PPDF lam chuan Burma sipai ho nena indawna aso sansera wangin khochunga tangin Burma sipai tan pui zonga khosate an omani chuan an 10-5 vek tur thu khochung mi puite hna hriat tirna an nei ani foreign lama Burma mi na thok tura kalte chu sipaya lu tir tumin Burma sipai council lam chuan an puwa chamek Burma sipai na thunai na lak nu tangin ramchunga ho tan na tho tur le aizona lama harsat e mawangin agency kaltanga foreign lama na thok tura kal Burma mi le sa te chu Burma council lam chuan sipaya lu turin kaukil le an tum mek ani Burma sipai council lam chuan foreigner kumthum tling to Burma mi le sa na thok te chu kaukir vek turin agency lam chuan hriat tir agency lamin an kaukir theilawani chuan an license te lak sak veka ti top sak turin Burma sipai council lam chuan nasa takin an vawani May ni sompalia foreigner na thok Burma mi le sa te chu kaukira sipaya lutir ngai turin Burma sipai council lam chuan agency hna hriat tirna an nei ni foreigner kalta te chu agency lam chuan kau hole turin thunai na an nei law wangin agency lam chuan harsana lian tak an tok mek ani chuan tun hnaya Thailand lama tangin phalna kim chang nei lawa na thok tura kalte chu ron thon hole vek an nia an ron thon hole tak te hi mani khwal in po an thlen main Burma sipai lam chuan lomanin sipai lut turin an throi thu hriat ani a then nan man tak te hi chung ka hnai vai ten Burma sipai council hna paisa enge mazat pe in an throi kir thei ni in an soi ama chuan Thailand atangin ron thon holo nan paisa enge mazat ne agency lam chuan inrem na siam thei ma se tuna chuan eng inrem na ma siam thei lowin Burma sipai council ho kuta an thon vek thu agency hna thokte hna tangin hriat ani an khopuya in khwar Burma sipai kem tamjok chu e chuan an la fel to
Rakhine State an khopuya in khwar Burma Sipai kem napa kha hnuaya kem lian le kem te nau deuh atam jok chu e in an lak fel to thu an tar lang 1027 operation minin Rakhine an tan na hi November ni som pathuma kumkhat akim thu tar lang pa in napa kha le Burma Sipai kem lalak lo te chu lak tumin thai to ban suwa thu an tar lang bok e hawina an lak fel to Burma Sipai kem te chu Kamaya 373, Amaka 374, Lala Sa 757, Rathwam Hawandana, Sana Ka 345, Indauna Lam Zirtirna, Trasa Ta 8, Sipaidam Doin, Thonaral Vena Kemle, Ralam in Ben Himna, Sapa Ka Tehi, Burma Sipai Kudatanga, Lakfel Toten ni, Nitlang na le, Chimlam Sipai Kemtelin, Burma Sipai in Kwarna Mun Poimo, Pariat Lai and Lafel Tebokani. In until tumber chu Burma Sipai om zong 10-5 vek ni in chu until tum ti hlot ling turin thei to pan chua an bai mek thu an tar lang bok tun thleng hian in khopuyan lak fel to te chu chin le Rakhine Ramri palet uwa chau do miang u mimpia mi pong pau to yati tang mang to yambi le tan troi khopui te an ni Hloga police station a Burma police house zuan in line bom pahni nen bai an tok Rangoon Khopui, Shoipita District Hloga Police Station na Burma Police House Zone in Hawlain, Bom Pahni Mangin Bayan Toka, Liam Tuaran Nual Thu, Operation Flame, OF Chuan Tu Chuan Siam, November ni som pathum, Lailam Dar Saridamin som Paliver Khan, Shoipita District Hloga Police Station Keta, Burma Police Test Zone in Hawlain, Mupia UG Lamin, Hand Grenade Pahni, Vom Lutin, An Bai Thu Riet Ani. Burma Police te chu zuan in Hawlain mipui sipai lamin ambom vom lu chuan anbul hnai vel fuin liam tuar nom nual ma se engza chiangen ni tiero chui mek alani bom an vom lu hnu hian mipui sipai ho chu liam tuar tu ma om lawin atnung tol le thei thu Operation Flame OF chuan an tar lang Hloga Police Station baina hi Operation Flame le Yangon UG People's Army tangrualin thotling taka an nei thei thu OF thu nei tu lam chuan thu chuan siam Pale khopuya Burma Sipai ten thona mangin ratlan om tamna an kap Sagaing region Pale khopuya Burma Sipai ten thona mangin ratlan haw om tamna an ka wangin poisoi lo civil mi som chuangin hliam an tuara ratlan asang telin tanpuina mamoin an om thu how tu lam chuan hretirna an nei November ni som pakhat atangin Pale khopuya Indauna asausan ema wangin Pale khopui le a chevela khwa som pakhat atangin Asing telin munhim na lampanin an chua san thu riet ani November ni som pathum lai lam dar li le mini som thum panga vela Burma Sipai lam chuan Mi-35 Indauna helicopter mangin Pale khopuya om poinga mazat chu an ka wangin a che vela raltan om tamna lam fuin raltan som chuangin hliam na tak an tor thu riet ani November ni som pali thleng hian Indauna asausa ne ma wangin thi le hliam tuar an oma Azad ero riet alanilaw. Chu wangin ratlan hautan bu fai dam doile thil tam taka tanpuina an mamo thu People Defense Comrade a thu chua tu thu khan zo chuan tar lang. ZPO CDF zayat ram chuan mipui ratlan le damlo te tanpui. Chinlen ram Chin State zayat rama mopurna naitu ZPO CDF zayat ram Army Combat Medic le Prometheus Dr. Pu cho le Anauten Indauna wanga mipui raltan le mihar sadam lote chu athona tanpuina an nei thu mo phurna nei tu lam chuan hretirna anei Chinland Council in zomin voin thleng CNA CDF pol rang tangrol puitenen nunna thapin SAC an dau meka ramchunga mipui har sa te tanpuin zanget rama khopakua alut chuak towa damlo mi zathum somkwa pakua enkol to in mi som pariat te chu operation nain anlo zai to bok thuan soi ZPO CDF Zanget Ram Army Combat Medic and Prometheus Dr. Pucho chu ain pezawin athiam hlea mipui sipai team rang te po athonin medical training apek baka mipui ten Federal Democracy kan nei ngei theina turin atu te po una wanga in ena tanrora poimo thu soya ama ngei po nasatakin ain pe ni atop thleng milo thir saktu in zawai chunga thilung takin kan lo me